Arjerding klui pen dai thora hawar malom sand and stone penang on aron ri pen sandstone ki pon pachimit me pinajok bangso putha kilang chari dun jia phanpura nilitoma hin pen matha ponsi Duarbagori Sand and Stone Mahaldar Association amahang pathek pondo amahang pathek ponde ra phia bangki dai thor area salom sand and stone aron ri pen ki pona bangki jumpik an luputa Duarbagori Sand and Stone Mahaldar Association amai phu Martin tok bi pen ninji pon Lanchot kalisi non kila dak sen quarry pen amatsi par CFT pen sikain ko rehini si pon longdun aprang ke par CFT along si sikak rehini anvet ke longdun lasinili tum ke Sand and Stone Mahaldar tumaphan Ajakong ki pidu apen ladak police forest tumaphan anta Duarbagori Sand and Stone Mahaldar ahin pen chingki jethan ponsi thang dampar gari tumaphan stami kapasik sak dunawi kapre ka song atum sitami pasik sak dunangni athema school college students kisu kiun ilapen kapre bihagi klem atum tadu lasi Saturday Sunday pani near nisi to wara bangke selampon popusi mai phu Martin tok bipen ninji pon lasi hawara atum ta sandstone ador do oluputa Duarbagori Sand and Stone Mahaldar atum aphan chorupa jir pon luputa hawara atum pen ninji pon Diring pen Thompson terang KTV News